Makoti angaba muhle, kepha-ke lo shaya ibhodo ungehluleka nenkumbophela umfalo. Loyo makoti ngulopheka nganayi i-recipe book lenesihloko lesithi Makoti Magic. Letha i-PDF ku-soft copy nga-200 emalangeni noma-ke i-hard copy nga-550 emalangeni. Qinisekisa ukuthi likhaya lakho ulibamba ngqi, libinze dvu makoti. Le ncwadi ayibandlululi ngoba nesingani sakho ungasithengela njengesipho. Noma nje utithengele wena ulibhashela utifundzise kupheka. Kusukela ku-breakfast, lunch, dinner, emasaladi, lokosiwe, tinanzinanzi tema-dessert, ema-snacks, kudla kwemaphathi nemishado, kanye nekokwehlisa. Shaya ku-7606 2763 ufake li-order. Makoti Magic Cookbook. Bayofunga ukuthi usidlisile singane sakho, kani nje cha, wena uqeqeshiwe ngekolibhodo.